پتر جدو سالان درباز دبن لسر هلبجارتنین انجمن پارێزگەهان و تانەها حکوومەتا خوجهیا دهوکێ بشێوێ بنگه بەرفرە نەهاتیە پێکینان. هەرچەند یەکگرتووە ئیسلامییا کوردستانی بەشدارە di حکوومەتا خوجهیا دهوکێدا لێ تانەها 8 پوستên wê ku biryar bû bihêne wergirtin newergirtîne. Bi zava Demokratiya Aşûrî jî ku daxwazawaniya serekî postê cêgirê parêzgarê dihûkê bû pê nehatiye dan. دانستاندنت هر دو لاینا دا دیو بابتی دا لایانی پارتی ها گود بو کو ورکت نکا سیاسی چمرش دانین بوان کسابتین بر بجر کردن لهم واجه کرتو اف برزه بر بجر کردن و هات نه شمشن راگهاندن جینا بتوانن که همه خو حساب کن کو بده بن ریو بر عنوان پوساد ورگرنه بیش نظرامه يعني الباريزگاه هو كي اگر بيدا جيجري باريزگاه دويب دنا بزاف عاشوري عندنا برادرت يعني بدنا خلق يما كل دنا عاشوري سرياني مسيحي دي رنگه كي جان دت دنيا دهمبردا پارتی دموکراتی کردستان پوستی جێگireke parêzgarê dihûkê bi mafê xwe dizanît derbarê neqebîlkirina heşt berbijêrên êgirtuwa îslamî ji bal partî ve serokê encûmenê parêzgeha dihûkê ku ser bi lîsta partiyê dibêje mercên yasayî li cem wan berbijêrên êgirtûyî nîne ji bo wergirtina postên hatîne diyarkirin û li dîv mercên yasayî ew amade ne wan heşt postan bidene êgirtuwa îslamî. نابیتن برادرت مایت گرتوجی اسرائیل سر کسی که بکن اف پوسته بو فلان کسی حالا که طبیعی دابیتن حقه که وانه بس پشتی کو جیگره که یه فنیدای برادرت گرتو لازم جیگره که یعنی وکو پارتی جید ویده وریدا جیگره جی که دست پارتی دا هبت Civata parêzgeha dihûkê ku ji 28 kursiyan pêk dihê ciwana 19 kursiyên partî û 3 kursiyên êgirtuwa îslamî û 2 kursiyên êketiya niştîmanî û kursiyeka bizava goran û 2 kursiyên aşûriyan û kursiyeka ermenan. Tanha jî biborîna 2 sal û 5 mehan li ser helbijartinan bi tinê êgirtuwa îslamiya Kurdistanê bejdar di hikûmeta xûcihiya dihûkê da ew jî hêşta 8 postên wê mayne helawîstî. Bi zava Demokratiya Aşûrî jî çavereyê daxwaziyên xwe ye ku bihêne bi cih înan ji bal partî ve. Dilşad Hîmû NRT Duhok.